Dobro jutro, dan drugi. Uz pješčane obale San Salvo Marine u hotelu se spremamo za posjet Mundimitru koji danas slavi na zadnji petak Svete Lucije. Kak si lijepa. Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Koga te pozdravlja, si čula? Inače četiri nas je u sobi. Evo mali apartmančić sa terasom. Crveni, žuti, naranđasti i bijeli sa srcima, vragovi. Neka se djugi jaduju. Stegli smo u Montemitro, zabrana. Kakva peripetija, kako ćemo proći. Ajoj, zabranjen smjer. Pa to bi ja ispelio ovdje. O tome kako okrenuti autobus razmišljat ćemo kasnije. A sada smo se uputili prema crkvi. Mundimitar na hrvatskome, Montemitro na talijanskome. U mjestu danas živi, kažu nam, oko 200 stanovnika. Imaju mesara na Kašteja, kafić Stari grad, škole nema, nego se putuje do većeg grada na susjednom brdu. Mundimitar je mjesto na visini od 500 metara iznad mora, a naseljavaju ga moliški Hrvati. Ovamo su stigli bježeći pred Turcima u 15. stoljeću. Mundimitar u svibnju slavi Svetu Luciju, svoju zaštitnicu. A danas, na zadnji petak u svibnju, nakon mise je i procesija sa kipom Svete Lucije. Vidi se preko njih. Ma, napravili smo put od toliko 1000 kilometara, mi ćemo odlučiti gdje ćemo biti. Mi ćemo biti. Točno.
Nedjelja do Buza. Eljena Crikvica van, donde su badol naše oca, naše Giovanni Mura, donde su bastala, pa su dolo ode u grad, che già vivono Maluceljani. Svaka čast. Sa nana što nana. Ovaj moliški ti dobro ide. Buongiorno, naš grad. Dobro došli u Mundini. Hvala. Je li ovo trgovina? Koji? Forst. Čega? Forst je bolji čovjeku. Ja hoću mu reći. Vieni a Moretti e vieni a Fost. Sve su... Ok, grazie. Otac nikao je u Kanada, u Montrealu. A kad imaše 5 godina, vratio se u Italiju. Ode je onda ovdje. Znači i oni su to je lijepo da držite jezik, to je lijepo. Moj otac biše drago govorati i učit hrvatski djecami. Djeca govore. Lijepo. A koja je vaša hiža? Ona. Ovo je moja žena, moja sestra, Silvana i Dragana. Dragana. Nažalost, hrvatski se sve manje govori i sve manje mladih ga uči. Ali zato stariji znaju imati i koristi od našega, kako kažu, po naškome govore u Rimu kada žele da ih niko ne razumije. Tanta ne so passati, te voglio sempre bene. Moli se mio, so io da nas, so io da pris, hai visto? Nisam se nikad vozio u busu u Litvec ovako. Nisam se ni ja nikad u Litvec vozila u busu. Pogotovo ne do 500 metara nadmorske visine. Jesi zadovoljna, Belinda? Je li ja smetam sad možda? Ja sam popila 2 pive, ja sam jako zadovoljna. Sad, ću nekad... Smrti mi smo partizani. O, pa nema nego ovog pogleda kad se voziš u rikverc busom. Ma nije to ništa. Uopće nije bio tako, ono, kad ideš prema naprijed je prebrzo. Nema do vožnje u Rikverc. Da sa autobusu daje gasa, naše šose pravi da sa autobusu daje gasa. Kad se šofer oženio, autobus se pokvario. Kad se šofer oženio, autobus se pokvario. Kad se šofer rastavio,
Sad se samo u Rikverc vozimo od sada nadalje. A gdje će nas ovako gladne odvesti vožnja unaprijed? Za to se morate strpiti do sljedeće epizode. Tamo ćemo, nadam se, sresti i Pabla Nerudu. Soy yo tan nice, soy yo tan presa. Hai visto moon, hai visto fun. Molise mia, sono stata triste, sono stata forte. Hai visto morte, so figlia a te. Molise mia.